okushaba bebembezi b'amadini okutwarwa kwirwe Bishop wa North Kigezo Onesmus Asimwe aha mukoro gwa Venerable Enoch Akaramuzo mu ntebe y'obwa Archdeacon aha bw'obusaba Deacon bwa Nyabitete n'abagambira ari Zakayo umuhoza Yesu yayikire ahansi y'omuti oguzakayo yabera tembire Yesu yareba higura mu Zakayo temburuka Yesu akabona amanya Zakayo omwizina omuriso murungi nori kumanya entamaze omazina wabo inabana no bashoma no barisibwaje nabayishukuru eka yawe no bagitaha neje abantu no bagikunda no basheka nkatuzo wakaboyi tuzeyo tuzeyo turye tunywe tutendereze tusheke tushabireyo umanye ngo ryo muri saburu. Venerable Reverend Enoch Akaramuzo batiro mu ntebe asimire kandi yashaba abakristayo gukora hamwe nawe okutungura emirimo ya Mukama. Ngenda ngo nsime Bishop mu bantu ba Nyabitete ubwire ubonabira amazuru mu office field kayanyebire konka ngenda ngo nsimira abantu ba Nyabitete okutereza ground eyabire soft kandi bakatumuruza bakatwakira nko kutwabire turi Bishop turije munoga Omugandi abashweri no mu rukunjero nubashabwo kugira gumiserezana omubushwere bwabo. Reverend John Bosco Baganzia umurisa wa Kirimbe najerangwa amakaminji abashweri ne babuzoro gumiserezana kandi amakaminji gashenyikira habwe enshongeji. Ntubegesa guma nibijuke barahira. Guma nibijuka aza bakabita wensira byo kundana no kugumiserezana. Haza bakaba ubushwere bakabuha ikitinisa Mukama nayi kandi umusheja wanje ngene bizima ngene yatwisa Mukama simu Reverend Baganzia byabagambira ubwabire ryaho mukoro gwo kusima kwa family ya Muzeyi Yofeso Rutabe abo kusima yakigani 10 hamwe no mukikuru we Fera Dance Nyambuba okusima yakacinana na mwenda bankuza banyegese mutwe mirungi yo kushoma yo kukunda abantu za Muzeyi kusima konka cyabicindi tata n'ubwitirwe na mawe twasikene twine rukundo kandi twine na rukundo n'abana bitu bagituyeho egirengiro mumishi amakoraga gashakwa Dan Basibye.